is Herring Sunberg, because that's the best one, but it's so full of mistakes and errors, and the authors have not really been careful in getting rid of all those errors. Peraih Nobel Prof. Meldal sampaikan pesan riset merdeka di Unhas. Peraih Nobel Kimia 2022, Prof. Morten P. Meldal, memberikan kuliah umum di Universitas Hasanuddin pada Kamis 29 Januari 2026 di Makassar. Kegiatan tersebut berlangsung di Baruga AP Petarani dan dihadiri ribuan peserta dari kalangan akademisi, mahasiswa, pelajar, serta masyarakat umum. Dalam pemaparannya, Prof. Meldal membahas peran penting kimia dalam menopang kehidupan dan pembangunan dunia berkelanjutan. Ia menekankan bahwa riset yang kuat lah Yeah, so it can combine with calculations, computer simulations, and also artificial intelligence to select for us the best way to do the combinatorial chemistry, because combinatorial chemistry is extremely powerful but also extremely difficult to carry out. The reason is that instead of synthesizing one compound, we are now Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.